Аны биэһин биэскилэҕэ Севил Назарова тагыста кини күөх триколаах утарсаачытан Новик ден Красноярской. Олата олохтоох тустук кыыстиэк көһөп. Билиңите көрөгү курдук ахсаан биир бирге Новик тухатыгар. Севил Назарова бу кэнники хылларга сакахирин жакталларга тустуутун бир бастың спортсменката женетиэк көһөп. Кини Россияда көрөктөһүлэригэр бу Иван Яригинда турнирдеригер местелеспит метел агалбыт кыспыт буалар. Эми Капулова курдук кини Россия түлээх тренері Ким Колодезников салалтатынан жарыктанар. Бушеттіқа! Үш бирге валла. Қоттыран хебет. Бәкке утары қамсанна. Биреме бар. Биреме тустууга үс бирден ақсан бу қалбарқай. Бир сыйға туттууга очко тәннеһен қалдан сәбә бәккәте қатем бір де нәчәгә де хагала бит әти. Гына маради түгәнлек әрелләхти коңыр бит әтә баллар. Оқтарара қалды. Эшче молодец. Тире. Дядя. Бешишке болла. Александр Назаров, Николай Константинов көһүннәр ал. Хеттешке. Тирекет. Обратненько буду тебе бит. Хетте болла. Уна гасыгында. Дядя васыты капсыһы болла. Эште тирекет бау, молодец. Ого вай. Агыс сеттага Севил Назарова иннеге тагыста. Да камишканияка гаяк дехате калла камишканияка барете. Сакасырыгар бастыкы метел келле. Ону жакталла тустууларыгар бехим 5 килога Севил Назарова калла. Боронса метел. Республика Саха-Якутия.